Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 17 май 2025 жыл биз Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик. Достор, сиздерге малдардын бааларын билип беребиз. Сиздер баягыдай эле колдоп, бизди тырс-тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Бүгүнкү ишемби пригородный бул жака көчкөн. Дагы эле белелектер бар экен, ошону айта кетели. Ишемби, жекшемби 2 күн болот Сокулук мал базарында. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бул текени алдыңызбы, сатасызбы? Сатасыз. Канча жаш бул? 4 жаш, э? Канча сурап атасыз? 30 000. Мына теке издеген бир туугандар болсо көрүңүздөр. Телефон айтасызбы? Жок эле. Мына телефон айтылбайт экен, бирок жакшы экен, чоң. Ушуга канча берди базар байке, айтыңызчы анда. 28ге бербедиңизби? Соодаңызды берсин, мына 28 000ге өтө чоң тек экен. Берилбептир достор, туугандар. Мына жерди көрүп алыңыздар. Акча чыгып бара жаткандарга төлөнөт дейт достор. Мүйүздүү малдар үчүн 30 сом экен, бодо малдар үчүн 70 сом экен, жылкылар үчүн 70 сом экен, жеңил автоунаалар үчүн 50 сом экен. Жеңил жүк ташуучу унаалар үчүн 100 сом экен туугандар. Оор жүк ташуучу унаалар үчүн 200 сом экен. Канча калдыңыз байке? 15ке, машалла, 15ке алып туруп коздуңар. Рахмат аксакал. 15 000ге алдым дейт мына базар өрүнүшү. Достор, мына козулук ой канча болду экен? Байке, ассаламу алейкум. Канча болду ушул баасы? Канчага сатасыз? Сатпайсызбы? Алдыңызбы? Келди бирок. Башкага келет. Болду. Башкага келет экен кызгасы. Сатылбайт деди. Достор, колдон келишинче көргөзүп беребиз сиздер үчүн. Канча экен байке чоң кой? Баасы. Баасын айтып коесуз. Бирөөнүкү. Козулар канчадан тууган? 13төн багалаңдар экен, э? Канча айлыктар булар эми? 4 ай. 4 айлыктар экен. Чоң мына. 13төн. Чоң. Бүт эркекпи? Бүт эркек. 11,5 11,5-дан күрүк бересиз. Базарда канчага бербедиңиз? 11ден. 11ден берилбептир мына достор. 11,5-дан шыдыр берем дейт. Мына гилейгени кошуп. Мына жак, гилейгенин кошуп берет экен. Номер айтасызбы анда? Жок, азыр эле кетет. Мак, клиенти бар дейт. Азыр эле кетет дейт. Жакшы. Байке, канчадан алдыңыздар? Байке. Алдыңызбы? Канчадан болду айтпы? 25, 28. Буйрусын, 28,5, 25 козулук кой. Козулар чоң экен, э? Буйрусын. Жакшы, өзүңүз ден соолугуңуз. Жакшы, рахмат. Буйрусын байке. Мына өзүбүздүн катталуучубуз экен, алыптыр. Ассаламу алейкум, таксыр, кандайсыз? Канча сурап атасыз? Туаса чолок. 14,5. 14,5. Туаса чолок дейт, туаса чолок. Кулганда козума алып чолок болуп калган. Болду, түшүнүктүү. Мына. Бул 20. Чоң козу экен, бирок. 3 ай 4 ай. Эркекпи? Эркек кочкор 20 дейт. Ушуну канчага соода болду байке? 16. 16, рахмат, 16 000ге болуптур соода. Берилбептир достор. Мына кочкорлор канча экен? Ассаламу алейкум. Таксыр, иштериңиз жакшыбы? Шүгүр Аллага. Мына кочкор издеген бир туугандар көргүлө. Канчадан болот атат? Тиштери кандай? 50ден эле. 50ден эле. Машалла, тиштери кандай? 4 тиш эле. 4 тиш эле. Мынакей куйруктарын көрүңүздөр, разрезтерин чоң. Кочкорго, койго кошконго даяр. Буйруса. Иншалла. Мына. Экөө тең 50ден. 50ден 100. Канчадан бербедиң сен базарда турасыз? 35ден бербедим. 70ке, 35ден бербептир. Туугандар. Канчадан бересиз эми? Ошону айтып коюңчу бир. Экөөнү 85 болсо. Экөөнү 85ке болсо берем дейт. Номер айтыңыз, балким алам дегендер болсо. Номерин Себепкер болуп калалы да туугандар. Мына куйруктарын көрүңүздөр. 777 0777 02 10 02. Кайсыл районда болосуз байке? Дордой. Дордойдо экен, Бишкек. Дордой. Чала берсеңиздер болот. Жоон кочкорлор экен. Рахмат. Мына ушундай болду. Козулар канчадан экен мыналар? Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз? 15ден? Мына 15ден сурап атат байке. Жакшы. Мыналар бар экен го. Ассаламу алейкум. Канчадан козуларыңыз? Бааларын айтып коесузбу? 14ден. 14ден. Рахмат. 14 000ден сурап атат байкем. Кочкорлорбу, ургачыларбы? Бардыгы кочкорлор. 14ден мына. Чоң кичине аралаш. Жакшы. Базар өтө кызыл. Достор, кана көрөйүчү. Мына көрүнүшүн көрсөтүп коюнчу. Алыста жүргөн бир туугандар. Көрүп алыңыздар. Күн ысык, саат 8 болду. Аябай ысык туугандар. Мына козулар канча экен эже? Баалары?
10,5 ming. Urg'ochi erkek. Erkeklar mana 10,5 mingdan. Rahmat. 10,5 mingdan de ey do'stlar. Hem qo'ldan kelishincha ko'rgazib beramiz alışdan chiqqanlarni. Bunday semislar bor ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? Soyishqa. Mana qurboni. 22dan. 22dan kuruk bu. Kuruk 22dan suryapti do'stlar. Qo'chqorlar da var gene arasında. Ya bardı qo'chqor bu. Bardı qo'chqor ekanda mana. Do'stlar ko'ringizlar soyishqa. Aka bozordan qayerda olasiz? Alamda. Belotskida? Belotskida bo'ladi ekan mana shunda semiz qo'zg'ochqorlar ekan soyishqa. Nomer aytasiz? Aytib qo'yingizda agarda izlaganlar bo'lsa Belotskida ekan mana. Yaqinda qurban aytganlar 552 25 50-51 nomerlerine baylanışır mı? Semis boyunca alsanızlar bulur. Bugün sattınız mı Tuğan? Can geldiyse sodanızı versin. Ha dostlar. Kança eken kozulu koy? Belki assalamu aleyküm. Kozu mıktı gene. Mıktı gene kozunuz. 1 aylık kozu. 1 aylık kozu. 42 bin. Kança diş koy? 4 diş. 4 diş. 6 diş koy ötüt. Ötüt. Soda boldu belki? Oldu. Kançaga? 35. 35'ge rahmat. 35 binge berildi. Kozu mıktı gene bro. Mana sodanızı versin. Dostlar mana. Aldığını arab gitti gemi Tuğan'da. Ama tekeler var gemi. Kaç eken teke? 17. Yaşı qanday? Yaşı? 2 diş yansaydı. 2 diş yansaydı. Mana. Hey, açırıp ayt oşet. 2 diş yansaydı. 17. Qanchaga soda oldu? 14 ga boldu mı teke? Çoğum teke. Yaxşı, bağlar uşunday ekan 14 ga. Buna qo'ziqli qo'ylar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Bu çoğun olsun 50. 50. Egiz menen 55. Egizi 55. Qo'zlar cho'ng ekan ha biroq ha. Mana qo'ylarimiz qancha tishdan bo'lib qolgan qo'zlar? Ha? 4 tish, rahmat. 4 tishdan bo'lib qoldi to'g'anda. Do'stlar, bozor qizil. Ha, qo'shqor bu? Bo'ldi. Balasımı. Qana balasi? Bu? Mana probnik qo'zisi ekan to'g'anlar mana. Qo'zisini ko'rsataylik, quyruqlarini ko'rsataylik. Qancha oylik qo'zisi? 3,5 ay oldu. 3,5 ay. Qo'chqor qancha tish? Mana 2 tish. Shular 2 tish, ha? Cho'ng qo'chqor ekan. Düştü deyip roznigi. Mana. Mana qo'zisi ekan qisqasi. Bo'yi qancha chiqadi buni? 95. 95 deydi mana. 2 tish bo'lgan. Quyruqlari razilashtirib ko'rgan mana. Zakansa razilasi ekan, ha? Qancha bahasi buning? 70 lira oldu. 70 so'rayotadi to'g'anosi buni. Nomeringizni aytasizmi? 553. 553 23 65 03. Mana Qo'chqor izlagan bir to'g'anlar bo'lsa, chalib baylansanglar bo'ladi. Pul qo'zisi qancha? 35. 35 qo'zisi. Aha. Bo'ldi, rahmat. Mana soda bo'lyapti bu. Qaysi qancha bo'lib qoldi baka? Soda. Aytib qo'yingchi. Mo'g'u. Ekon 60 qancha? Ha, Ekon 60 ga bergan yo'q ekan. 30 dan. Qo'chqor ekan. Biri 100 var ekan, biri 100 olgan. 30 dan 60 ga soda olib tur berbepti do'stlar. YouTube'dan da koy, özünüzü koy. Qo'ydi tartavuzda bozorda. Ha, yaxshi-da, salom aytib qo'yingiz ayilda qilib. Kameraga chiqib qoldim deydi. To'g'anda. Qancha ekan buni qo'zli qo'yin? 35. 35 deydi. Buni qullarchi buni? 20 deydi, ariq ekan, ariq. Do'stlar, mana ke bozorda mal azroq ham joylarga ketgan. Qanchadan ekan? Koydu onu acı sattı 36 mingga. 36 mingga. Assalomu alaykum. Buyursin. Acı kishi sattingizmi 36 ga? Bunaqa olgan qancha Satası. Yo'q, chin aytmaysizlar, qancha sotildimi? 36 mingga et qo'zsi men. Ha, bo'ldi. Mana, rahmat. 2 qo'zisi. Arzak qilib berib 36 qo'yadi. 36 ga berdingizmi siz? Pul berdim bak. Ha, sizga buyursin. 2 qo'zisi bilan 36 arzon. Qo'y qancha tishlar? 2 diş. 2 tish ekan, yosh ekan. Biroq arashani qo'zlar urg'ach o'la. Urg'ochi erkek. Erkek biri urg'ach ekan. Mashallah. Buyursin baykanda. Shunday do'stlardan ko'proq bo'lsin-da, Maşallah mana. Do'sti 36. Zal qato'roq biroq yaxshilar dedi. 36 mingga 2 qo'zisi bilan olib tur. Buyursin bayka. Aqcha sizga. Mana yaxshi ko'rdingizlar bozorda. Ha, rahmat. Bozor sonunda shunday. Bag'lar qancha ekan bayka? Ova, qanchadan bag'lar? 15 ming. 15 mingdan so'rayotadi bayka mana. Toza, ular qo'chqorlar bor. Urg'achilar. Qancha oyliklar ham shular? 3 aylık. 3 oyliklar, ha? Rahmat bayka. Alaykum assalom. Qanday? Qana ne var? Ha? Qana?
Jirchi qo'chqorni ko'rsatib qo'yingchi. Balalarni aytay. Mana bir tug'animiz. Balamiz. Qo'chqorlar bor. Qaysi qo'chqor? Mana va? Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Sizniki bu? İşleriniz yaxshi? Balangiz meni texdan taqib keldi. Qanaqa? Mana qo'chqorlar yaxshi keldi. Razilashlarni ko'ringiz. Yaşı qanday bunun? 1,5 yaşı? Yaxshi mana. Bahsichi? 50 suratdı mana. Qo'chqor biroq. Yo'q ekan. Dag'i bor-a shundaylardan. 4 bor ekan dag'i. Bishkekda turasiz. Mana. Tigi boshqa. Ha, mana 50 deydi. Uyda dag'i bor ekan. Mana. Nomerni kim aytadi? Aytasizmi? Qana aytingiz. 0705 98 36 98. Mana o'sha nomerlarga baylansangizlar, uyda da 4 bosh bor ekan. Mana. Qo'chqor. Bu uje qo'shqonga tayyor a? Mana do'stlar ko'ringizlar. Echki qancha echki? Sut echki. Qanday? 15. Yoshi ekan a biroq a? Bunisi-chi? Ha? 12 ming deydi. Mana sut bag'atindagi echkilar ekan mana. Yaxshi. Do'stlar. Mana. Qancha litr beradi endi shular? 2 litrgacha ham beradi ekan. Telefon aytasiz? 0500 meni 78 00 04 degan nomerlarni baylansangizlar sut bag'atida echkilar. Qaysi rayonda bo'lasiz? Moskovskiy rayon. Belotskiy? Belotskiy. Petrovkada ekan, ha, yaxshi. Rahmat. Bunda do'stlar. Ko'ringizlar. Qaysini tartib ko'rsak? Ko'rsatsak ekan, ha? Buni qo'ylar bor ekan. Qo'ylar qancha ekan akasi? 50. 50 dan cho'ng qo'ylar ekan, ha? Qancha tishdir bular? 6 tish. Qo'zlari yo'q bu. Qozlari satilib ketibdir mana 50 dan ekan. Quyruq boshlarini ko'ringizlar. Bunday bo'lgan. Qo'chqordan cho'ng qo'ya bu qo'ylarimiz. Yaxshi. 90 bo'y, ha? Tishleri qancha? 6 tish mana. Baykamdan tishni tekshiradi. Yaxshi ekan qo'ylarimiz biroq. Savdo bo'ldi o'shlar. 40dan berdi, quruq beribdir. Mana ki, ejam. 3 bosh ekan, ha? Mana bunday aylantirib ko'rsataylik-chi. Telefon nomer aytasizmi? Yo'q, ha? Bozordan ketadi, mayli. Bozordan ketadi. Eje salomatsizmi? Qanchadan qo'zlar? Don Kabar degan kanal. Qanchadan? Bugün de 15'te. Quruq 15dan, ha? Bugun chiqadi. Erkaklarmi bular? Yalan erkek. Jalan erkeklar. Quruq 15dan surayotadi. Cho'ng-cho'nglar bor ekan ichida. Moskitleri de kartkayız. Ha, hozir. Emechi eje. Qanchadan savdo bo'ldi shular? 14.500'den. 14.500dan bermedingiz, ha? Evet. Qanchadan bo'lsa beradiz? 15dan bo'lsa bering deb atasiz. Jalan sonu qancha oyliklar? 3 aylıklar, 3 aylık. 2 aylıklar var. 2 oylik, 3 oylik. Yaxshi ekan, biroq buyuk. Nomer aytasizmi? Balki alam deganlar bo'lsa 703 28 15 22 degan nomerlarga baylansangizlar bo'ladi. Qaysi rayonda bo'lasiz? Sokuluk'ta. Soquluqda bo'ladi ekan, ha? Qilaychi. Endi tartaysiz? Skuter. Birgen. Ha, yaxshi menaki ko'ringizlar. Bala skuter tartib qo'yamiz bizning. Qanchadan ekan qo'zlaring? 12,5, ha? Erkek urg'achi bayka. Aralash 12,5 mingdan mana. Bular qancha oyliklar baykasi? 3 ay. 3 oyliklar ekan, ha? Mana. Don Kabar degan kanal. Menaki. Ko'ringizlar do'stlar, tug'anlar. Bozorning ko'rinishi, bunda qo'zlar ko'p ekan. O'ta sog'lom. Semislarni ko'raylik, semislar. Voy semislar qancha bo'ldi baykalar? Ba'larini aytib qo'yishlarmi? Ya, ba'lari. 16dan. Ha, bo'ldi. 15-16 mingdan deydi mana semislar. So'yishlar, telefon isib ketadi. Bugun issiqqa. Ana. Buna qo'chqorlar kimniki ekan? Assalomu alaykum. Taqsir. Qo'chqorlar olacak. Siznikimi? Qanday bayka? İşleriniz yaxshi? Bular qancha tishdir bular? Qo'zlar bular. Butlari 11 aylık qo'zlar. 11 oylik qo'zlar ekan, cho'ng-cho'ng ekan, biroq, ha? Ha, bular liniyalari bor, qandaydir bir. Liniyası var. Qaysi neresi? Gigant. Gigant liniyasidan ekan, mana. Qo'chqorlar izlagan bir tomonda bo'lsa, ko'ringizlar mana. Yaxshi. Ba'larini aytib qo'yasizmi? Bağlarım mı? 50'den 50'den de so'rab. 50'den de suratasiz. İçinden bir cho'ng ekan, nomer aytilmaydi, ha? Bo'ldi, yaxshi. 50'den surat, nomer aytilmaydi ekan. O'tib ketaylik. Maşallah, mana qo'chqor Soquluqdan dili. Bunda qo'chqor qancha ekan? Bilmaydi. Qana o'tib ketaylik. Buna qo'ylar qancha ekan? Assalomu alaykum. Aleyküm selam. $3000.
3000 dollardan surap atasызбы? Oh, maşallah. Mana 80. 80'nin liniyası eken 3000 dollar. Qaysı biröv dağı? Bulçu. То же самое, 3000. Линия 80. 80'nin liniyasından eken 3000 dollardan surap atıptır. Dişleri qanday buların? Zuptары какой зуб? Так, вот это 6 зуб. 6 diş, 4 diş mınan. Tuğanlar 3000 dollardan. Şu hani çipironlu. Нет. Нет еще da? Ha, ma'qul mana ko'ringizlar. Bozor shu. 3000 dollardan surap atıptır. Yaxshi qo'ylar. Semiz ekan. Telefon nomeri bu aytasizmi? Kontakt nomeri. Контактный номер Ha, давайте. 0554 0554 44 44 56 56 35. 35 degan nomerlarga aylansanızlar, agar de alam degenler bolsa mana ko'ringizlar. 3000 dollardan deyip bro. Bahası, mana quyruqlarini ko'ringizlar. Курдюк конкретно. Kurduk konkret. Razres. Mana. Bozor dali, cena. Пока еще нет. Ne da? Ha, mana. 3000 dollardan bolsa qancha bersin? Qimmat. Men biroq tushunganda bardir ichinan. Ko'ringizlar-da, dostlar. Bu yoqda da yaxshi bir qo'chqorlarni ko'rib qoldim, ko'raylik. Mana qo'ron. Kimniki bo'ldi ekan? Mana qo'zli qo'ylar bor ekan. Assalomu alaykum. Bayka qandaysiz? Kimniki bu qora? Qandaysiz? Bağlarni aytib qo'yasizlarmi bir? 50 mingdan 200 minggacha, ne? Qo'zlilar bu. Buni qo'chqorlar kimga qaraydi? Sizniki emas, a? Ha, mana ki 50 mingdan 200 minggacha ekan. Esi arjoqni qarab oldi. Bozordan ele satılib o'xshaydi. Nomerlerini aytmaydi o'xshaydi. Agar aytadigan bo'lsa, kelatele. Evler tartib qo'ymayman deb taqdan beri jetilib beryapti. O'shunday do'stlar, mana Soquluq mal bozoridan sizlarga ko'rgazib beryapmiz. Tuğanlar. Telefon ısıdı. Başka bodolarga da öteyli. Şu bilan videoni oyoqlaymiz. Qana? Qaysini? Assalomu alaykum. Mo qo'y bu. Aypovskiy liniya var. Aypovskiy liniya. Boyu 93. Boyu 93. Yaşı 4 düşme quyruq. Raketa gene ya. Ekici tuguştu. Tegiz qo'yishdi. Belli tek. Mana ki, maşallah. Bahasıçı? Bas 800 bin bak. Bahası 200 ming deydi. Mana dostlar. Ko'ribsizlar, qara. Qancha tishdingiz? 4. 4 tish deydi. Mana. Bunun qo'zisi yo'q bu. Qo'zisi yo'q ekan, mana 200 ming deydi. Bular 100 ming 4 tish deydi. Bular mana yaxshi ekan, ko'rinib turadi. Mana liniyalarni aytaman buni. Ha, plem kartasi bor ekan. Liniya qaysi? Liniyasi yo'q, plem kartasi bor ekan. Nomer aytasizmi? 702. 702 91. 91 53. 53 91 he? Qaysi rayonda bo'lasiz? Mayapka. Mayapka, Bishkekdagi, Mayapkadagi mana. Ko'ringizlar, tuğanda 200 ming so'radi. Bozor qancha berib qo'ydim? So'radi bunda 130, 150 he? Mana. Bo'ldi, savdangizni bersin, do'stlar. Mana shunday bozor. O'ta qiziq.